j'allais aussi corriger une chose que vous avez dit que non, ces attaques, ce sont des attaques pro-gouvernementales. Non, ce sont des attaques gouvernementales. C'est la coalition gouvernementale, c'est le gouvernement congolais qui attaque, qui bombarde, qui tue la population, qui incendie des maisons, qui incendie des écoles, qui pille le bétail, qui massacre la population. Soyons clairs, il ne faut pas dire pro-gouvernemental, mais c'est gouvernemental. Nous sommes ici par la volonté des peuples pour sauver ces peuples. Donc Dieu nous a bénis pour faire ce travail et nous le faisons. Donc nous allons continuer à défendre ces peuples. Donc comme votre troisième question vous avez dit, ça, nous allons faire quoi? Nous allons défendre notre peuple, nous défendre et défendre notre peuple, monsieur, par n'importe quel prix, peu importe les milliers, peu importe le temps, mais nous devons défendre ces peuples. Si le gouvernement continue toujours dans ses aventures, dans ses bêtises. Contrairement à ce que le gouvernement est en train de yoyoter. Donc, nous allons dire au peuple congolais, ce qui nous intéresse, c'est le salut du peuple. Eh bien, donc la population congolaise, ils doivent faire bloc avec, donc ils doivent s'unir, nous donner la main, qu'on puisse être main dans la main, car le Belge disent l'union fait la force. Nous devons nous donner la main, nous serrer la main, qu'ils puissent s'adhérer à l'armée révolutionnaire, donc au M23 AFC, afin de changer les problèmes dans ces pays. Puisque ces pays, les problèmes, ce sont les gens qui occupent le plus haut poste de l'État, qui sont à la base de ce qui se passe dans notre pays. Ces politiciens, omnibulés par leur enrichissement personnel et qui veulent diviser les peuples, créer des antivaleurs dans ces pays, le tribalisme, le vol, le détournement. Donc, une fois la cause est supprimée, l'effet disparaît. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, tout ce qui se passe dans notre pays, il faut analyser d'abord ce qui se passe. Quelle est la cause de cette guerre? Kuri X yewe Willy Ngoma twavuganye byari biriho ndetse no kuri Lawrence Kanyuka byiriweho bavuga ko batewe ndetse no kubitangazamakuru bitandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo mvugo niyo ngiyo yari hari, bavugaga ko batewe na FARDC. Ndashaka ko uduhuriza ibi bintu, uku guterwa babibonye, ese n'uwateye wabonye ko umugambi we wageze ahita yirukanyira gutera ngo udapfuba wose, cyangwa n'abavugaga ko babona hari kwitegurwa kubatera bavuze bati reka tugutere rero mbere yuko udutera dore uri kubitegura? Muri ibi byose wakumva bintu subwo birageraho. Reka tufatemo kimwe cy'ingenzi n'icya kabiri n'icya turakivuga. Yaravuzwe muri iki cyumweru gishize ko bishoboka ko i Rwanda, aho u Rwanda rwari rwicaye na Angola, bishoboka ko hari hatangiye akanunu bwa mbere mu mateka, kuko byigaragaza ko M23 ikenewe i Rwanda, ikenewe. Yego, ayo makuru urumva bari muri kulisi yarabishwe cyane, hari n'abavuze ngo yagezeyo. Kandi reka bibe cyangwa biramutse bibaye sibwo bwa mbere M23 yabigeze i Rwanda. Si ubwa mbere rwose yagezeyo. Urumva ivugana na Lorenzo, ibyo bavuganye na Lorenzo yigize kujyayo, yakira yatsinda rya M23 byose, kubera ko mushobora kwiga ku ngingo 10, mufite ingingo 10, ariko mwagera ku ya karindwi ikabahabura, ugasanga ya karindwi ya FARDC ya Kinshasa M23 yanze kuyumva, ugasanga iya kane ya Kinshasa ya M23 leta yanze kuyumva. Icyo gihe rero murahaburana kugira ngo ingingo mwatarimo kumva mwayumvisha undi mukoresheje iby'imirwano. Icyo twigeze kuvuga tukavuga ngo nakubwiye ko ushaka kuba shoyi ya position ufite mu ntambara ya defense ufite, utera izindi ntambwe 3 uvuye kuri yo. Niba umusozi umwe ufata 3 imbere, icyo gihe suka buvuga ko watewe, washaka kujijisha ukavuga ngo watewe kuri wa musozi uvuye hujya gufatira. Watewe, yes, watewe ukabona ingamba zo abasirikare baba babizibona n'ikibazo bigiraho, ukabona ingamba zo kumaintaininga gutongera guterwa udasubirwa, no gukura umuntu hahandi ukamwigiza imbere kuri za ntambwe 3 nakubwiye. televiziyo nziza kwa Dode Diemano wayitugurira. N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo,
amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Don de Dieu Manu warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 gana iduka Don de Dieu Manu, urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Dusuhuza abantu mwese mukurikiye Bwiza TV kuri ino tariki ya 25 turi mu kwezi kwa munani mwaka 2024. Tubahaye ikaze mu kiganiro special uruvugiro cyangwa se uruvugiro special, ikiganiro nk'ibisanzwe kiba kigaruka ku makuru aba yaratinzweho muri icyo cyumweru tuba turi gupfundikira, hanyuma tukanareberamo ayabagezweho, byose bigamije kugira ngo nyine ikintu cya mbere gikomeze kuba makuru, nubwo atari siroga yacu ariko natwe turayitisha. Hari ikibazo Marisha? Nta kibazo na kimwe rwose. Ikintu cya mbere nawe uremeranya nanjye ko kigomba kuba amakuru. Ikintu cya mbere n'amakuru, urumva? So nizere ko umeze neza cyane, ubwo nizere ko kandi ubusesenguzi bwawe nk'ibisanzwe buri tayari. Tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru mu buryo bwuza gukubita bwahoranya, kubera yuko dufite ya gahunda twihaye yuko ikiganiro kitagomba kujya kirenza isaha, cyatinze isaha byibuze. Mu isaha rero turaza kuvugaho ibintu bitandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no mu karere, by'umwihariko no muri Kongo. Turaza no kubabwira update. Uyu munsi hiriwe imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yahuje M23 ndetse na leta y'icyo gihugu ariyo FARDC. Ndimo kureba ngo ndebe ko nabona Colonel Uwilingoma, umuvugizi wa M23, ngatubwira uko byaba bimeze. Arambwira ko ari ku murongo, ariko nareba nkasanga ngiye ntawuriho. Hamagara turebe. Ndimo kwibona. Ndimo kwibona ko buriya ni network afite, ntazi ko zimeze, ariko urabizi hariya mu mashyamba nyine ntabwo byoroshye. Ku bijyanye na update z'uko urugamba rwiriwe, ubwo biraba byoroshye. Turasa nkaho tuza guhita tumukuraho report ya risasi n'amagero. Akabitubwira nyine, akatubwira ninde wese uyu undi, urumva? Niwe turahita dusorezaho na update, hanyuma duhite tujya noneho ku yandi makuru yariranze iki cyumweru, tugenda nayo tuyateraho metero zitari nyinshi ariko nanone zitari nkeya zigaragaza icyo cyari cyo, hanyuma dupfundikira icyumweru gutyo. Uruvugiro special narwo turupfundikire dutyo. Nibyo twari. Allo? Yes, allo. Muratwumva neza mon Colonel Uwilingoma? Nukumva kabisa. Okay. Yego, Kimeze nabi rwose. Mwihangane, murakoze. Twahoze dusoma, on a vu que vous êtes en conflit, en guerre ouverte avec la force gouvernementale. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la zone que vous êtes en contrôle? Monsieur, il continue de le faire. Ils continuent de le faire, ils continuent aussi de le faire, mais ils ont multiplié ces attaques simultanément, presque sur tous les axes, que ce soit sur l'axe Massissi, que ce soit sur l'axe Lubero, donc dans les environs de Kirumba, partout, que ce soit Massissi, sur l'axe Massissi, mais partout ils ont un peu attaqué. Moeto, Kisuma, partout à Katale, partout, ils ont attaqué. Ok, mais merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Donc, d'emblée, je vous réponds. Donc, vous avez posé la question qui a 4 volets. Premièrement, c'est le premier volet de votre question, c'est-à-dire comment se déroulent les opérations. Donc, je vous réponds directement comme un militaire. Donc, vous avez posé la question comme un journaliste. Eh bien, moi, je ne suis pas un politicien, je vous réponds comme un militaire. Donc, ils ont commencé très tôt ce matin les attaques sur différents fronts. Et comme vous nous connaissez, nous sommes une armée, ARC, c'est une armée professionnelle. Nous nous défendons et nous défendons de sur quoi la population. Donc, tout ce que le gouvernement est en train de yoyoter, vous devez savoir une chose, la situation est sous contrôle de l'armée révolutionnaire congolaise AFC. Aucune force peut nous ébranler dans notre sol, dans les sols de nos aïeux. Nous sommes ici par la volonté de Dieu et la volonté du peuple pour sauver le peuple. Donc, la situation est sous nos contrôles.
et les opérations continuent. Dans les heures à venir, vous serez au courant du bilan des opérations sur tous les fronts. Merci, monsieur. Et quant au deuxième volet de votre question, vous avez dit, est-ce que nous allons continuer de le pousser? Monsieur, je vous réponds aussi comme un militaire, nous devons sécuriser notre périmètre défensif. Donc, il faut écarter les dangers le plus loin possible. Nous nous défendons, puisque nous voulons la paix, nous voulons le dialogue. Le gouvernement n'en veut pas. Ils ont dit, vous avez suivi ce que le président Tshisekedi a dit, vous avez suivi ce que le ministre Mouyaya a dit, vous avez suivi ce que le ministre de l'Intérieur a dit, vous avez suivi ce que le chef d'état-major de l'armée des FARDC avait dit, vous avez suivi ce que le gouverneur du Nord Kivu, le général Chirimwami avait dit. Ils sont catégoriques, et même la première ministre Judith, vous avez suivi parfaitement bien. Quant à nous, nous sommes omnibulés par nos engagements. Nous avons respecté, nous avons voulu qu'il y ait les dialogues. Nous avons signé unilatéralement le cessez-le-feu, nous. Et nous sommes toujours dans la défensive, nous nous défendons, puisque ces gens ne veulent pas comprendre. Dès qu'ils nous attaquent, nous les repoussons le plus loin. Quant à ce qui va suivre, donc le volet de votre troisième question, c'est la survie de la population qui est notre providence. Si nous sommes ici par la volonté de Dieu pour défendre les peuples. Car la Bible dit même, donc quelqu'un soit maudit si quelqu'un ne défend pas son peuple, cet homme soit maudit. Nous sommes ici pour défendre le peuple. Eh bien, donc, comme le latin disait, salus populi suprema lex esto. Donc, pour nous, ce qui compte, c'est le salut du peuple. Donc, c'est comme pour nous la loi suprême. Donc, et ce que nous voulons, messieurs, vous connaissez parfaitement bien, tout le monde connaît, que les peuples vivent dans la paix, dans l'harmonie. Et c'est là où, donc, vous voyez, là où nous contrôlons, il y a la quiétude. Et c'est là où le gouvernement contrôle, il y a la désolation, la jungle, il y a la mort, il y a les désordres partout à Kinshasa, avec les Kuluna, à Kilwa, partout, avec les massacres qui se passent avec les forces gouvernementales, comme ils massacrent la population partout. Vous connaissez ces histoires, ce qui se passe au Congo. Nous sommes ici par la volonté des peuples pour sauver ces peuples. Donc, Dieu nous a bénis pour faire ce travail et nous le faisons. Donc, nous allons continuer à défendre ces peuples. Donc, comme votre troisième question vous avez dit, ça, nous allons faire quoi? Nous allons défendre notre peuple, nous défendre et défendre notre peuple, monsieur, par n'importe quel prix, peu importe les milliers, peu importe le temps, mais nous devons défendre ces peuples. Si le gouvernement continue toujours dans ses aventures, dans ses bêtises. Et quant à votre dernier volet, vous avez dit que c'est un message spécial. Eh bien, j'allais aussi corriger une chose que vous avez dit que non, ces attaques, ce sont des attaques pro-gouvernementales. Non, ce sont des attaques gouvernementales. C'est la coalition gouvernementale, c'est le gouvernement congolais qui attaque, qui bombarde, qui tue la population, qui incendie des maisons, qui incendie des écoles, qui pille le bétail, qui massacre la population. Soyons clairs, il ne faut pas dire pro-gouvernemental, mais c'est gouvernemental. Quant au message spécial, contrairement à ce que le gouvernement est en train de yoyoter. Donc, nous allons dire au peuple congolais, ce qui nous intéresse, c'est le salut du peuple. Eh bien, donc la population congolaise, ils doivent faire bloc avec, donc ils doivent s'unir, nous donner la main, qu'on puisse être main dans la main, car les Belges disent l'union fait la force. Nous devons nous donner la main, nous serrer la main, qu'ils puissent s'adhérer à l'armée révolutionnaire, donc au M23 AFC, afin de changer les problèmes dans ces pays. Puisque ces pays, les problèmes, ce sont les gens qui occupent le plus haut poste de l'État, qui sont à la base de ce qui se passe dans notre pays. Ces politiciens, omnibulés par leur enrichissement personnel et qui veulent diviser les peuples, créer des antivaleurs dans ces pays. Le tribalisme, le vol, le détournement, donc le rejet de l'autre, l'insécurité. Quant à la communauté internationale, nous disons, les gens doivent, même à la communauté régionale, savoir, comme le latin disait, sublata causa, tolitur effectus. Donc, une fois la cause est supprimée, l'effet disparaît. Il n'y a pas d'effet sans cause.
Donc, tout ce qui se passe dans notre pays, il faut analyser d'abord ce qui se passe. Quelle est la cause de cette guerre? Pourquoi la guerre dans ce pays? Et qui sont à la base de cette guerre? Ils savent que c'est le gouvernement qui est à la base de cette guerre. Pour quelle cause? La communauté nationale sait parfaitement bien pour quelle cause le gouvernement ne fait pas qu'il y ait la paix, qu'il n'y a pas la volonté politique de coudre, donc de finir avec cette situation. Au lieu d'analyser les vrais problèmes, ils cherchent les contours, à détourner les problèmes, à contourner, soit disant que non, ils ne peuvent pas négocier avec les M23, mais en politique, on ne dit jamais, jamais. Et dans la démocratie, on ne refuse pas les dialogues. C'est une valeur culturelle de la démocratie. Et les gens doivent savoir ça. Donc, quant à nous, nous sommes ouverts, mais nous allons continuer de nous défendre et défendre la population à n'importe quel prix. Car nous sommes dans le sol, dans la terre de nos aïeux, et nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans notre pays où ces politiciens font tout ce qu'ils veulent, ils prennent les pays en otage, ils prennent les pays comme le butin de guerre. Donc, nous allons continuer de nous défendre et nous défendre notre population. Merci. Wiringoma aratubwiye ngo biri mu batewe kuri akse mirwano zose kuri akse zose ngo hari hiriwe Imirwano. imirwano. Uyu mugabo ari kutubwira ibi ngibi mu gihe mu gitondo mu kiganiro cyabanje bameki bagarukaga kuri amatangazo ya AFC yaje akurikirana. AFC yasohoye itangazo rimwe itubwira ngo irabona FARDC iri guprofitira mu kavuyo igashyira ibitwaro ahantu hatandukanye harimo na Kanyabayonga mu rwego rwo kwitegura kubagabaho ibitero. Bavugaga ko bigomba no kuba biri muri gahunda yo kubigaba ku basivile, nayo ikavuga ko izirwanaho nk'uko isanzwe bivuga. Hanyuma hadaciye kabiri kuri X yewe Wiringoma twavuganye byari biriho ndetse no kuri Lawrence Kanyuka byiriweho bavuga ko batewe, ndetse no bitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo mvugo niyo ngiyo yari hari, bavugaga ko batewe na FARDC. Ndashaka ko uduhuriza ibi bintu, uku guterwa babibonye, ese n'uwateye wabonye ko umugambi we wageze ahita yirukanyira gutera ngo udapfuba wose, cyangwa n'abavugaga ko babona hari kwitegurwa kubatera bavuze bati reka tugutere rero mbere yuko udutera dore uri kubitegura? muri ibi byose wakumva ibintu nka subwo birageraho. Reka tufatemo kimwe cy'ingenzi n'icya kabiri n'icya turakivuga. Yaravuzwe muri iki cyumweru gishize ko bishoboka ko i Rwanda, aho u Rwanda rwari rwicaye na Angola, bishoboka ko hari hatangiye akanunu ubwa mbere mu mateka, kuko byigaragaza ko M23 ikenewe i Rwanda, ikenewe. Yego, ayo makuru urumva bari muri kulisi yarabishwe cyane, hari n'abavuze ngo yagezeyo. Kandi reka bibese cyangwa biramutse bibaye sibwo bwa mbere M23 yabigeze i Rwanda. Si ubwa mbere rwose yagezeyo. Urumva ivugana na Lorenzo, ibyo bavuganye na Lorenzo yigize kujyayo, yakira yatsinda rya M23 byose byabisimwa kwigendera Castro. Ngira ngo sinzi undi wari urimo, ntabwo baje vuba, ariko na Kanyuka yararimo. Ntabwo bagiye gutembera i Rwanda, bafite ibintu bumvikanyeho, bafite ibintu baganiriye, nko kuvuga ngo nyakubahwa Lorenzo nihaboneka akanya akariko kose, iyo opportunity natwe ibyacu muzabivugemo. Urumva? So no kuvuga iki rero? No kuvuga ngo nabyina sinzi bari banabisubiriyemo bushize, iyo harimo kuboneka, iyo harimo igicu cyo kuboneka kwayo mahirwe ku mpande zirwana, akenshi ururimi zikoresha ni imbunda mu kwatakana, kugira ngo niba imbunda zirakora mu biganiro no mu gihe byegereje, no mu gihe bigeze hagati, imbunda ziceceka iyo abantu bamaze gusinya amasezerano ya burundu. Kubera ko mushobora kwiga ku ngingo 10, mufite ingingo 10, ariko mwagera ku ya 7 ikabahabura, ugasanga iya 7 ya FARDC ya Kinshasa M23 yanze kuyumva, ugasanga iya 4 ya Kinshasa ya M23 leta yanze kuyumva. Icyo gihe rero murahaburana kugira ngo ingingo umwe atarimo kumva mwayumvisha undi mukoresheje iby'imirwano. Icyo twigeze kuvuga tukavuga ngo mu mirwanire ya M23 mu mibare yayo ubwo niyo ibizi, igiramo akantu itagikoresha ko gufata nk'ahantu hakomeye hatuma leta itekereza kabiri. Imijyi ikomeye
ndavuga cyane cyane twibande ku mijyi kuko ni kita rusange ku isi yose buryo umenya ngo hafashwe kubera hafashwe umujyi yego ntabwo wavuga ngo ibyaro byo muri Syria ngo ibyaro bya hose ntabyo twari tuzi ni Idlib ni he hose byagenze ni Aleppo ainsi de suite aho wajya hose mu ntambara imijyi irakonta sure urumva imijyi irakonta amajizima ya petrol agakonta niba hari ibirombe bya zahabu bigakontwa nk'ibyaro bayamujya muvuga by'amabuye y'agaciro izo potentialité disons stratégique imisozi miremire idasanzwe hari ibintu byinshi bikonta ariko asusane ibijyanye n'imijyi so rero nta muntu n'umwe ukwiye gutekereza ko ndavuga ngo ukwiye gutekereza ko akayaye ko gushaka kuganira cyangwa se ko ngatekereza ko hari kizacecekesha imirwano completely kuko ni kimwe mu kishobora kumvisha undi ku side zombi kizacecekesha nyene n'ugusinya ubu rero rwose ceasefire yaba trêve yaba affaire y'imirwano ntizagira uyitungura ishobora kuba for good urumva ishobora kuba for bad reason cyangwa good reason kubera iki bad reason ni ugushotorana good reason ni ukugira ngo umuntu againinge aganye abone agere ku ngingo imwe abona ikomeye ya ruhasha w'amugana w'abarundi itagomba kubura mu bintu arwanira ukavuga uti bano bantu ubwo bavuga ngo ikindi nanakubwira hari igihe ureba ugasanga wenda hari igihe kizagera mu byo muri process murimo udututurufaso in one way cyangwa mu yindi nzira hakaba kuburira abantu guta ibirindiro kugira ngo habeho guhumeka ngo utere ingingo hano biri usanzwe ukurikije defense ya M23 hano herereye iyo ubona uteye metero uteye kilometero 5 ushobora kuba uyikuye muri Rubaya cyangwa 10 ikavuga uti subu twazasabwa gusubira inyuma tugasiga bya birombe icyo gihe muravuga muteka turwana n'ibindi birometero 20 niba tubwira 10 Rubaya ntizabirimo niba tubwira 11 ntizabirimo 15 ntizabirimo na 18 tuzatuyifite kugira ngo abone zone tampo ntizatume duta ahantu h'ingenzi so ubu rero niba ndi kumva neza uri kwemeza ko Rwanda M23 ishobora kuba yaririye ahubwo ikaba hari akantu yabonyemo ikavuga iti muri ibi biganiro rero reka dukomango igikopo bitume kari akantu nako kemerwa Rwanda ishobora kuba itari nariyo physically ikaba ariyo diri façon morale abantu batangiye gutekereza ngo ariko wamugani ko tuvuga ngo mu bisabwa harimo des engagements de force en conflit ko abantu bava mu birindiro by'abarwana kandi ngo turiyumvamo uko byagera kose ababibwirana ntituri buburemo yego turishwa ko turimo iyo des engagements tureba urumva ariko nkubyo nakubwiraga mu kanya iramutse dusaba kilometero 5-10 noneho twajya he icyo ni kimwe ikindi ukavuga uti niba leta itanabyumva neza ko tuzi ibera Rwanda kandi dukeneye kubijyamo reka turase tubereke ko nta n'iki tubwiye ibyuko hari iki tubwiye bazayimenyeshwa n'urusaku rw'imbunda zacu yego donc intambara iteka ibafashe umugambi wo gutera igihugu ubugira ngo uzumvishe uwo mu Rwanda ukoresheje imbunda so imbunda zacishika gute kandi mutarumvikana mutanicarana yagorana none se ukavuga iki ku kuba M23 ni iri kuvuga ko yatewe second ibici kuvuga byatewe ni ibici ifite yaba yiteye yaba yiri mu mirwano yabiri mu bice byayo kuko ubwo buryo wari utubwiyemo aba ari bwo buryo biri kubamo ubu twaba turi kuyumva iri kuvugwa mu bice tutari dusanzwe tuyizimo none imirwano y'uyu munsi ngo iri muri Kirumba hafi na za Rubero urumva n'ubundi no muri Masisi cyokora muri Masisi ho nibaramuka bafashe Masisi centre kuko nayo ngiri mu bice biri gutekerezwa ko bishobora gufatwa aho iraba ya advancinze ariko nkaho muri izo nce za Kirumba niyo yari hafite icyo ndeba hano giyeho nk'umunyamakuru ndareba kubona kuwampaye amakuru wiri ngoma yatubwiye ko batewe yego Sylvain Kenge ntashobora kunyitaba Patrick Muya mfite mezo ntiyanyitaba njika kayiko ntiyanyitaba jewe rero ntashatse kubogama ndajya ku ruhande rw'amakuru mfite nubwo atajya ha credibility M23 yatewe kuko dufite ngoma yego banjike ko batavugisha itangazamakuru ngo batubwire batahugo nagiye kubikura kuri social media n'abafane bazo yego ngiye mvuze ngambwira ati bibabeshya nibo baduteye hari akantu warushizeho mu kanya kuko kumenya ngo ninde ufite ibirindiro wenda bikarefleta ko ariwe wateye yego oya mu by'intambara mashobora gutera ukabona haguteye aturuka wamwihanganiye kera ukabona nutanamukura ari bwongere kandi nakubwiye ko ushaka kuba shoyi ya position ufite mu ntambara ya defense ufite utera izindi ntambwe 3 uvuye kuri yo
niba ari umusozi umwe ufata 3 iri imbere. icyo gihe se ukaba uvuga ko watewe washaka kujijisha ukavuga ngo watewe kuri wa musozi uvuyeho ujya gufatira. watewe, yes, uba watewe ukabona ingamba zo ibyo abasirikare baba babizibona n'ikibazo bigiraho. Ukabona ingamba zo kumaintaininga ngo utongera guterwa udasubirwa. Ni ugukura umuntu hahandi ukamwigiza imbere kuri za ntambwe 3 nakubwiye. Ntibikuraho ko watewe. Ntibinakwiyeho ko ukora defense gutongera guterwa. Biri mu burenganzira bwawe. Yego ntabwo rero gusa ugiye nko mu bintu by'amatora ngusondaje ukavuga uti tugiye kuvuga ibintu bibiri muri birezera ntambara nde wateye uwafasha ibice yatsindwa ariko mugiye muri technique militaire niyo mpamvu ubona nko mu biganiro bavuga ngo hajyeho n'aba expert muri ibi cyangwa biriya. Uri expert arakubwira ati yego ko yafashe bihambwe ariko nawe wamuteye kuko wari bihambwe mbere kaya turabona obi z'ibisasu zaguye aho yarakambitse. Ubwo nabahanga muri ballistique mu by'imbunda akakubwira ati koko wamuteye urumva ariko ibyo ngibyo reka tubisibanganye muri ubu buryo. Abantu batagira observers abo observateur bari bahagarika imirwano. Umuntu washaka kubabuza kurwana sizo ukuntu ameze. Abantu nta muntu bari hagati sibyo abantu si inshuti kakubwiza ukuri kuba bwe mu 23 na leta bwakora bitarwanye nibwo bigize inkuru naho kurwana rwose ubutima kwase kibonobono kuki ubundi batarwana ninde bari hagati ndibabuza kurwana ntibari mu biganiro. None ku mpande zombi uretse mu 23 igijijisha kavuga iti turashaka ibiganiro wenda sino kujijisha bambabarira ariko nanone leta iranavuga iti tuzigera nabuzukuru banyu babimenye iyo tufanze tugize gute mwitwa abateretere mwitwa infiltratazi muri abanyarwanda. M23 nta na reason ifite n'yo kutarwana nkuko na leta yihora ikubitwa ariko nayo nta reason ifite nese ubwo wavuga gute ko igisirikare cy'igihugu ahubwo kikavuga ngo hari ubutaka bwacu budafitwe n'abaturage bacu. Leta yo kudakubitwa no guhomba kutarwana kuko ihora ivuga ngo shida njo niba abantu barwanira kubita abanyamahanga ukajya ubihora ubisinyira ubisubizaho umukono kuba uwo munsi batakurashe n'ubugwari sibyo n'ubugwari cyangwa babuza amasasu zibyo babuze muri byo mu 23 mpamvu itarwana niyi nta nimwe ifite. None se leta ni baracishije make bati natwe ngo bacishije make tugire gute kuko banavuze ko mu 23 Alliance Fleuve Congo itarebwa n'ibya Rwanda n'u Rwanda ibya Kongo n'u Rwanda. Yego niba barabivuze bari serious ntibitabareba ikibabuza kwitikurana n'iki ntibatikure bakomeze cyangwa se nabwo kandi guterwa leta irabuzwa n'iki kubatera ko ivuga iti muvuge muvuyeho. Umugani ukurikije uko bimeze nta kintu cyababuza kurwana hari ahubwo hatabaye imirwano nibyo biba bigomba gukora inkuru gusa. Ino mirwano y'uyu munsi ntabwo ndi umupfumu urabona n'iby'amadini aho tugenda bafunga aho twasengeraga ubuhanuzi buragenda buba bukeya. M23 ishobora gufata iriya Masisi centre irayirwaye mu kuvuga ni kuri territoire ya Masisi irashaka kwibikaho Masisi yose uko yafashe za Ngungu irayiheza. Hari abavuga ngo yageze za aho za Makambi ahubwo kwerekeza no muri Minova. Yego urumva bibwe bahoze bavanga hafi kuhagera cyangwa hageze simbizi ariko Masisi zone ino M23 imaze bari abakadima bamaze gupasingisha 800 manunga bakeneye akazi. M23 irimo gushakira akazi bari abakada bayo ngo ngibaha abaturage bo kujya gute nese irabapakira he sibyo rata division y'abakada irakora ikiri batayihana ho kuyobora ba meya ba burugomesitiri bande yande urumva aba intelligence. M23 ishaka gutegeka hari irashaka akazi ariko ari ushaka kuzakubaza nyine kuzakubaza n'ijye uzakibaza koko niwe nzakibaza nso ko wiga yinuza nuko nsanzwe ngemenyereye kubaza oya nawe nzakikubaza kuko nanjye ni moderator burya utagira ngo nanjye sinyambaza ngahumbaza kubera iki M23 y'Irwana urabona ka kantu ko ku ikarita ya Rwabugiri ka kantu k'akarondorondo kaba ubona kaba kari ku ikarita ya Kongo n'akandi kaba mu ndo rwa Uganda kameze nk'ikirunga ya karita ya kera ku gihe cy'abakoloni kuki ubona opposition M23 y'Irwaniramo ziye zijya kumera nk'izikurikiye kare akantu muri Nord Kivu. Jewe narabikurikiranye ubona ukuntu kagiye gaconze urumva ndaje ndakakwereka nushaka kugashakisha ukereka abantu urumva bagakarita k'akarondoro la carte du Rwanda urumva la carte du Rwanda au moment colonial pré-colonial di Rwayome du Rwanda ubanza no kwabyita ubone Rwayome nakangaka se ni oya andika Rwayome du Rwanda urabona ufata u Rwanda yose rwose urumva di Rwanda au moment
pre-colonial. nta nubwo ari iyi ngiyi se. Oya, hari ikarita izaho u Rwanda, urumva? Mm. U Rwanda uko rwari rumeze, ariko ko wayize muri primaire abantu bavuga ngo dore ahantu ngo bazungu ngo badutwariye ubutaka. Kasha iyo karita nabo utayize, abantu bayigaga barwaye umutwe ngo badutwariye ubutaka. Urumva? Aha, dore ngiyi, urumva? Niba nabona link yawe nkayiguha, nayigusharinga, urumva? Kugira ngo nawe wirwaneho, utazavuga ngo sinakweretse ukuntu u Rwanda rwanganaga, none M23 y'irwana ubu nise nkikurikira rwa Rwanda. Wakoze copy shyira n'ubundi kuri ya groupe nakubwiye. Nise ariko nanigiye kwiba modoka. Ariko umbeho ari bamitanye. Yabyanditse. Abantu mudukurikira Marishal akoze amarorerwa mu excuse. Ariko hejuru je m'excuse. Hejuru nagize ariko nta nibirenze twanabivuga ibintu dusetse. Oya, ngiye kubivuga ibintu dusetse. Oya, windaburiza Marishal ari ukuntu asabye amakuru nabi. Oya, ntago byari nabi cyane, ariko asabye amakuru Colonel, leta na Colonel Wiringoma nuko yibeshya kuri ranka. Banza rero vugira afande. Uzajya wivugira afande uri n'ibyo. Ariko wibuke yuko ari noneho afande aramwibukije ati umusirikare wanza kuvuga ipeti ritari ryahozeho bibubabaza. Nose urumva atari byo nyine. Ni mistake ikomeye. Ahubwo afande utubabarire kuko nawe ntiwankosoye ibyaha byose birafata. Ni ukuri ni njye tubabarira afande. Ngaho reba iyo karita kubera iki nyine M23 barigenda yitsitsa, urumva? Ahantu hari karita yahoze ya Rwabugiri, urumva? Ukajya wanishaka kurenga mu matware. Wewe urabona amatiku uzanye tuzayibona muri commentaire. Dore ngiyo iyi niyo ya Rwabugiri. Iyo niyo ya Rwabugiri. Kanze nyiza wenda bayireba nabo batubwire niba babona koko ari byo. Za Rwicanzige hejuru iri hariya nyine. Cyari igihugu bantu ngo uri umunyamahanga kandi wanyu hasi. Uzi ko abayahudi buri kuntu barwana, Kivu cyose cyendaga kujyamo. Uzi kuriya kuntu abayahudi barwana Abayisiraheli ngo babakurikira amakarita ya kera ngo ya mbere ya Yesu. Ko nibyo mwese ubundi wowe udakurikiye gakondo ubwo waba uri kure. Gakondo bari ingenzi mwango. None se M23 abantu bagomba kugira gakondo Marishal. M23 ntacyo wayibeshya rero ngo ntizi wabo. Dore ngiyi karita Marishal ari kunsaba. Ngiyo dore ukuntu yari iteye. Iyo karita mureba amaye Bwishya hejuru iriya ndabona yo za Bwishya, za Bugoyi, za Bugara. Uzera kuri Rwicanzige urimo kureba? Ni kuri cya kiyaga cya Edward handi bafashije buri za ntuza. Za bari Nyagakoma na za Ishasha. Urumva? Ako zandorwa. Ako kiriya kiyaga Rwabugiri yari agifite cyose. Kivu. Ubu yakira Rwicanzige. Kandi kinini kiraruta Kivu mu bunini mbona kiruta Kivu kure. Ikarita ni nini. Uzi ko ijya kungana n'u Rwanda dufite uyu munsi, ati kariya kandorwa kariho ko hariya mu cyatsi na hari kuri Kongo. Sibyo? Ubuzi ko aribwo nyitegerejemo neza, dore u Rwanda rushushanyijemo n'iryo bara ry'umukara. Rusanzwe nyine uru rusanzwe dufite rurimo hano. Noneho hari guhera kuri za Bufumbira na Bwishya na Gisigari na Buhunde niho muri Kongo kurikira uko bigaragara. Ndorwa ni kuri Uganda hari. Rwicanzige murabona ko iri kuri Uganda na Kongo. Subika itari ko bimeze gutara. Ariko iki cyari kuba ari igihugu. Urabona se atari hanini. Sasa rero uza ahantu utuge ugiye nko muri iyo filozofi ahantu byagore M23 no kugira hano mu bushi. Kuko hagati yo mu bushi mu gace k'abahavu harimo umweru. Bivuze ngo ahantu manza nta control Rwabugira hagiraga. Ariko hari hepfo Nyabungo akayihagira. Gusa none M23 irwanya ishaka iwabo yazagira hariya gute? Erega nicyo kintu babashinja. Ngo ntagara abakongomani ngo n'abanyarwanda. Bakavuga bati niba muvuga ngo muri amazi ntituboga, natwe nta mbyiro dufite turi iwacu. Ariko bituzanye rero ntabwo ari ihame muramenye. Ntabwo ari ihame. Ariko nyine nibariza Gashadrake urivugira ubusa. Anyima ibisubizo. Ntabyo mfite ariko hari ikigaragaye.
ikigaragaye se nicyo ubonyemo iki? mbonye ko bari abantu bafite aho bashaka kandi bakwiye guhabwa. Reka rumva kiriya kirimi cy'ikinyarwanda bavuga, rwa rurimi rw'urunyarwanda bavuga, no kuba ruturanye n'agace k'iwabo n'ikarita itwereka gutya, kugaharanira ntabwo ari ibirenze. None se bazongeye kwicara urumva bagasubiza u Rwanda hariya hantu n'abantu barwo amahoro agahinda. Si ibintu byumvikana. Jewe reka ibyo ngibyo bidatuma tubitindaho, kuko bariya bari ku kazi bazi icyo bari gukora. Niba badashaka kuhabaha ku neza bazahiha ku nabi nk'uko biri kugenda. Ahubwo nashakaga narisigaranye ibibazo nka 2 gusa kugira ngo tugere ku musozo. Icya mbere kirakubaza kiti, nyuma y'uko rero ubonye no mirwano kandi uzi yuko hari hashize iminsi hariho ibiganiro, warumbwiye uti birashoboka ko hari uruhande ruba ruri gushaka gushyira urundiho pressure kubera bya biganiro n'icyo ruba rubona kiri kuvamo. Ariko noneho mbabarira umfashe kumva neza, umuhuza wari uri kubahuza we, iyo yumvishe bavuye aho ngaho kubera ingingo bagahita bajya kurwana, acika intege, bigenza ate? Uruhande rwakoze amakosa ruhamagara tubwo mugiye mu biki kandi nawe warabizi icyo kwa Rwanda na Savimbi aravuga ati barimo guhuzwa n'umugesha. Nta kintu kigoye, Lorenzo byose arabizi. Biriya nakubwiye ziriya step ziriya kata zo kurwana, ariko ufite icyo ushaka umuhuza izo tekinike ababizi ko ziba. Ni ukuvuga ngo nta n'uwaciye nk'amabere, kuko nakubwiye ngo abantu nubwo bagira guhagarika imirwano, ariko impamvu zirimo kurwana ntawe uziri hagati. Yego, sibyo? Iriya komite ya DOC avuga ntabwo ari misiyo c'est misiyo kazi politike. Kuvuga ngo ni abasirikare ngo niki ngo bajya hagati y'abantu, ntabyo mbona. So rero umuhuza biriya byose ababizi, ariko akandi kantu njya ntekereza nako ni agatekerezo katari keza. Urumva tudatekereza tutari twiza umunsi twinshira twabaye twinshi. Buriya hari n'igihe umuhuza nawe yaca inyuma akavuga ati umwana niwe ushakira ingobyi. Ati nkurikije ibyo bavuganiye hano, ushaka washaka ingobyi wa mwana, ntimuzagera ahangaha mutayishatse gutyo. Ibyo buhuza nabyo jya ubireba burya abantu tubwira baba bumva, rega ubwo uwo babwirwa bayumva. Ahubwo nifashirize uhuza ute se? M23 yari yavuze ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 8 ko ibintu bibera muri Angola bitayireba, na Ceasefire yabasinye yagomba gutangira ku itariki enye itayireba. Iyo munsi kaba yari yanditse ivuga iti bari guca ruhinga mu gahenge bakaza kudutera, bakitegura kudutera, ari nabyo byahise bivamo guterwa. M23 ishobora kuvuga uti awa murebe naba bandi bemeje guhagarika imirwano ntibarimo, kuko ni iri kuri field. Yego, de toute façon nubwo itagiye muri Angola, ariko uhagaritse imirwano muri Angola kuvuze ko ari buyihagarike, kurenga ku masezerano bigira impact kuri M23. Ntabwo M23 yasinzira iri buterwe ngo nuko itemera ibya nyine yanagaragarizamo igituma itabyemera. Yego, urumva? Ntabwo rero kuko M23 itemera ibyo muri Rwanda izaterwa ngo iceceke kubera ko itari Rwanda, cyangwa izamenya amakuru y'ubutasi kiri buterwe ngo ireke kubivuga. Iriya jambo rya ikidakwiye kwitangaza gusa nuko yatewe, kandi uzi ko ikiraho batakyemeranyaho. Ndetse ntabwo wemeranya n'abavuga ko ubundi iyo uvuze ngo abantu baprofitiye mu gahenge, uba ushaka kuvuga ko agahenge kari kuwakinga ku mpande zombi, none bamwe bakaba bakarenzeho. Erega M23 yanarega leta ya Kinshasa kuri kumuhuza no ku Rwanda. Iti Rwanda muvuga ko mutarahanga muri Kongo, kuri M23 akaba ari kwibibona. Yego, ariko muzi n'ibindi. Iri joro wa muntu w'indyarya mujya mwicarana hariya, ejo azapanga kudutera dufite amakuru, none yanabikoze. Mubarebe rero dore ngabo abantu mwicarana. Cyo kora ibyo bintu bivuze birumvikana. Yaba arimo no kumurega mugani kuri abo bombi yicarana nabo. So tugiye kujya ku musozo rero w'iki kiganiro, ariko se muri Middle East hari iki bariko badufitiye iki? Muri Middle East hakurya, muri Middle East Israel irimo kurasana na Hezbollah, ishami rya Libani, nta gushyiramo undi miyaga. Hezbollah ngo yisutseho ibisasu 500. Jesus, nibyo bindi kureba hano. Israel nayo irimo gutera ibirindiro byose byo mu majyepfo ya
ngaho ndebera ngo indege ijana za Israel, indege hari ibihugu bitagira indege ijana z'intambara. Umuriro mu burasirazuba bwo hagati, indege 100 za Israel ziri mu Tekereza kirere ku bitwaro 1000 bya Hezbollah. Ibya Hezbollah naje muri studio bimaze kuba 500, bimaze kuba 1000. Mungu wangu, Izi bombe ni nyinshi ku bitwaro ubwo se yavuze iki? ubwo ni ku bisasu, cyangwa se cyangwa bashaka kurasa artillery yabo aho ishinze ibibundi, ikaba ifite ibibunda 1000. iyo nkuyisomera abantu, reka tuyisomera abantu. Inkuru iri kuri bwiza.com navuga ngo igisirikare cya Israel cyavuze ko indege zacyo z'intambara zagabye igitero ku bihumbi by'imbunda za rutura zirasa roketi za Hezbollah ziri muri Libani, zari ziteguye kurasa mu majyaruguru ya Israel no hagati. Mu itangazo ry'icyo gisirikare cya Israel kiragira kiti indege z'intambara zigera ku 100 za IAF, igisirikare nyine cyo mu kirere cyabo niko cyitwa, zarashe kandi zisenya, zabirashe nta nubwo burya zari kubigenzura gusa, already byarashwe. Zanashe kandi zisenya ibihumbi by'ibitwaro bya rutura bya Hezbollah byari byashyizwe mu majyepfo ya Libani. Iki nicyo na Muventura yakaba yakoze sha muri rya tangazo, ubwo ikibona bari gutereka ibintu kuri Kanyabayonga, hafi na Kanyabayonga, nta gisirikare cyo mu kirere ifite. Ariko atirari isenya niyo mu kirere gusa, hasi ho ntiwatereka ugasenya icyo bari bateretse ahandi. Niyo biba byoroshye, nibyo biba byoroshye. Buri ingabo zo mu kirere zirazikomeye. Okay. Byinshi muri ibyo bitwaro byari byatunzwe mu majyaruguru ya Israel, ndetse bimwe byari bitunzwe hagati muri Israel. Basibye ngo byabanya ko bitunzwe hagati gute, kuko aho twari kuhamenyeshwa na setting bakoze, sure, bakavuga ati bisetinze gutya, ibisetinze gutya, none indege zagiye kubera sazizi ko byari bitunze hagati gute. Ahubwo se ntibyari biri ku butaka bw'igihugu cyabo, byari biri ku gitaka cya Libani, biriya muri Israel ibintu ikora rata ntibirimo ibyaha. Aka kantu ntago ariko imbunda wenda byari binashinze naho bitunze, sibyo ra? Imbunda zigira imitutu n'bisanzwe, imitutu ifite ahantu ireba. None ubonye imbunda umenya naho niba ari hagati cyangwa ku mupaka aho yari kurasa, atari urimo kuyisetinga. Israel ntiri kwiyenza wangu, kereka niba yamenye amakuru ya Hezbollah yaho yashaka gutagetinga. Ibyo byose birashoboka. Cyokora buriya barebye amakuru mu butasi, bamenye setting z'uko zari zitewe. Uyu ni umuvugizi w'igisirikare ziteguye, umuvugizi w'igisirikare witwa Lieutenant Colonel Nadazi Shoshani, umwe mu bavugizi ba gisirikare wa Hezbollah. Yatangarije abanyamakuru n'uwo muri Israel ko Hezbollah nayo yarashe ibisasu bya roketi na drone amagana byerekezaga mu majyaruguru ya Israel. Shoshani ngo yagize ati ibisasu bya roketi byari mu gitero kinini cyari giteganijwe, urumva, kandi twashoboye kuburizamo igice kinini cyabyo muri iki gitondo, ariko ntagaragaza neza icyo Hezbollah yigendereye. None se niba byari biteganyijwe ibindi byamaze kuba, hano no kwivuga imyato no kubeshya. Urumva Hezbollah nta n'ikintu yari yavuga, still byose biri kuvuga, biri kuva muri Israel, yiri kuvuga ngo natwe baturasiye, ngo yongeyeho ngo turacyasuzuma uko byagenze nyuma y'igitero, haracyari umuriro. Hagati aho ikigo cya leta gishinzwe amakuru muri leta ya Libani cyavuze ko umuntu umwe yapfuye azize igitero cya Israel ku modoka yo mu mujyi wa Qam. Ubu indege 100 zirimo guhinda, nawe arababaje, Imana muri ko ridashira, ariko zirimo guhinda. Ariko shaye intambara zihendera ubusa koko. Oya Marshal nawe nube. None se urumva ko ari umwe. None se warasha imbunda. Abaranazi babo bagiye. Kankwereka imwe muri izo ndege niba Denis indege yashize. Zino mbunda. Iyi ndege yahagurutse igiye cyo kora n'ubundi n'amafaranga iba yangije ni menshi muri iyo mbunda iba yasenywe. Zino mbunda ziraswa muri ubwo buryo. Dore indege ziri kuzirasa ngizi. Umwe muri bo, imwe muri yo ntibibuza abayirasa batari hasi ya batandatu. Ubwo bari bagiye kwica umuntu umwe. Oya, none barasaga kibunda. Abarana bagasigara. Abazirasa bagasigara. Neza zishinzwe zonyine barazitse ku misozi. Akoze umugani. Oya, niba basenye imbunda basenye n'abazirasa. Cyangwa se nta cyabaye. Sibyo nuko tubeshye. Nakutubeshye. Umuntu umwe yakomerekera mu bitero by'indege 100. Asirazuba bwo hagati namwe mu iyi televiziyo ya Libani ifite ikibazo muri reporting. Ibitangazamakuru byo muri Libani kandi byatangaje ko ibindi bitero hirya no hino mu majyepfo y'igihugu
bihari ubwo nyine, ariko si wakwibaza ibyo bindi bitero byo ntacyo biri gukora se, nta bantu bari gupfa. Ubundi twebwe ubwo dukweshoninze ripoti ya risasi na mageruhe muduhaye abanyaribani, niba mwatewe mwaniciwe abantu mwari kubyemera mukabona nuko icyasha kinini mugishyira kuri Israel, ariko kuvuga ko ari ibisasu gusa byanyu byangijwe uko munatudanganya. Muri Ukraine na Uburusiya ho inkuru ikomeje gucicikana nuko Ubufaransa ngo bwateye muri yombi nyiri rwa rubuga rwa Telegram. ntacyo bizamugeza. Telegram mujya mubona uwo bitazagira icyo bigezaho ninde. Ubufaransa makuru ashaka gukokeza intambara, Mm. urumva, no guta muri yombi uriya mugabo ngacuruza abana ngagira gute, ibyo ntabwo byemewe koko, urumva. Ariko Telegram y'abanyakasamutwe ifite ikoranabuhanga rikaze, abanyaburayi bashidikanyaho. Ariko uko byagenda kose uriya mugabo n'umufaransa akaba n'umudage, akaba nako n'umurusiya, aziburana. Ahubwo icyo abantu barimo kwibaza, yagiye muri ntuze gute, ni n'umufaransa yagiye muri France gute, azi ko bamuhiga. wenda ntabyo yarazi, wenda bamushimuse, wabona banamushimuse mu Burusiya bakabeshya ngo bakatureba bo bamufatiye mbese. Ubundi kuri wa gatandatu ibitangazamakuru byo mu Bufaransa byatangaje ko washinze Telegram akaba n'umuyobozi mukuru wayo witwa Pavel Durov yafungiwe ku kibuga cy'indege cya Paris azira kwemera ko iyi application yiwe nyine ya Telegram yifashishwa mu kohererezanya ubutumwa, ikoreshwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Si ibyo ngibyo bitangazamakuru birimo TF1, RC1 na BFM TV byatangaje ko Ubufaransa bwatanze icyemezo cyo guta muri yombi Durov akurikiranyweho ubufatanyacyaha mu gucuruza ibiyobyabwenge, ibyaha byibasira abana ndetse n'uburiganya bitewe no kutagenzura ibikorerwa kuri Telegram ndetse no kwanga gufatanya n'abashinzwe umutekano mu iperereza. Ubwo yarabakatiye. Ibyo bitangazamakuru bigatangaza ko uyu muherwe ufite imyaka 39 y'amavuko afite ubwenegihugu bw'Uburusiya n'Ubufaransa, akaba yafatiwe ku kibuga cy'indege cy'i Paris cyo bita Le Bourget nyuma y'uko indege ye bwite ihageze ivuye muri Azerbaijan. Gusa ubundi mugani yaba yaraje gukora iki? Icyo kitangazamakuru cyitwa TF1 cyangwa TFE, uburiya ni igifaransa sibyo? TF1 ikinyamakuru kizwi cyane. TFE. Okay. Television France. Ese mama niyo bari bayihinnye nayo ibyari byo. Okay. Yo yavuze ko mu begereye dosiye yiwe, umwe mu begereye dosiye y'uriya Durov yavuze ati ku rubuga rwe yemeye ko hakorerwa ibyaha bitabarika kubera ko ntacyo yakoze kugira ngo ashyire mu gaciro cyangwa ngo afatanye n'abashinzwe umutekano. Bikavuga ko icyemezo cyo kumurita muri yombi gifite agaciro mu Bufaransa gusa. Kanze mubereke. Ubwo rero niba Uburusiya nabwo bureba, ubwo burabona icyo Ubufaransa buri kubushotoraho, sibyo? Nase Uburusiya ntibureba. Uburusiya mumenye ko hari undi muntu wanyu Ubufaransa bwafasha, ariko se ubundi ubona ino ntambara Uburusiya bukura umututu wabwo kuri Ukraine bukagira ikindi gihugu buherekezaho marisha baraziranye n'Ubufaransa n'Uburusiya buzagenda bufata undi muntu bazamuhererekanya. None se umunsi w'ejo bundi niba atari ejo dore nguyu bafashe ndamuzi. Ukraine ntibiri ifatana ihererekanya imbohera n'Uburusiya. Ureba intambara barimo kurwana muri Kursk. Barajya bareka ibyo barwanamo barabizi. Ati ubu nawe bamufasha kugira bagire undi bahererekanya. Byashoboka. Wakoze cyane rero Marisha, reka dusoze iki kiganiro dushimira abantu twakibanyemo mwese tubabwira tuti mwakoze gukurikira iki kiganiro. Twizere ko n'ibindi biganiro bitandukanye Bwiza TV igenda ibagezaho byose muza kubikurikira gatanu kandi iki cyaro uruvugiro special, ariko amakuru n'ibindi biganiro bitandukanye Bwiza TV irakomeza kugenda bibagezaho. So mugire umunsi mwiza. Amasaha tuhisemo kwihuta tudasuhuje abakunzi bacu, ariko tuzabikora kwa gatatu. Nagakosa twari twaguye ko tubikora uyu munsi. N'ubu twabikoze. Amasaha yatujyanye. Yawe. Tuducungana amasaha. Muri rusange abantu dusozanyije mwese mutwandikira ubundi butumwa mutubwira ngo turababariye kubera yuko mwirukankaga Marishari hari indi gahunda agiyemo itumye iyo gahunda tutayikora.
ubwo muratubabariye turabibona muri commentaire ko mwatubabariye abashoje ikiganiro nimwo muraba mwumvishe ano magambo muze gushyiraho rero ko mwatubabariye mwakoze cyane Imana ibarinde.